Ya, pasti. Ka sanjok kinong sanshar shnong jong ka than mau et ka bakan thop iki sau phon ru tali ki shnong menta ka sngi ka lapan ko buram karpang ya uba gigar marthong MLA barim ka motion road constituency ha ka jok por kumu MDC halor ka nongrim ka ba ulapan yo ya ka surok ka ba lai phausan kilometer na nong ston chamau et ka sanjok ka laong ba utei MLA barim ulala ban pendep kumbala kular ha ki por election kumta ka sanjok kamla khanda le buram ai namar ka dei hok ba utei MLA barim udei ban yo wat haba ularem Hakati ka jingalang ya kabalapan long ha St. Mary's School mau ed, ledon lang ringkat uba ti umyong presiden ka senjuk. Uba sirbas lang rin soda shnong mau ed, ba Orias Thongni secretary ka senjuk, bat kiwe ki badeiru tang kinong sensyar shnong. Uba gigor haba ajeng kran, ulaong bakalong kabasuk ban kran, Henry Hadin bala syem ya kalingkor kaba e bha, kum unong mikmat ban syem ya kajingkit kli, na kabanta ka than. Tinggal persan hakane ka sansnem baladep bat ngada sulukumen baka ka bangala kular haka sansnem ka mau ngam kular ya ka nyop sansnem nyop san kilometer dari ngam kular ya ka live san kilometer bat mentang kedi kala ulong baru live san kilometer tikane kadai kajing singokumen ka bakrau nagta jongaru kum nikmat Agapon maladep Andre kie barokat kini barokat kadai kajinya trelang jong kiki patpa lese ngasat don barabor ban sakri ya kani gadong mathan larang job aga arja katra lese kata kajing tumu jong akamulo Andre don bok bapi ki patpa pila jit ya ate ka arja katra bat ngila yo kapto katme wala rangi yo barokat ya kijingduna jong kadong mathay dre sanpo 100% nila yo arte ka arja ka frang kalong kai kaba kajikku kaba kraw na kunta kadong mathay jong isane nomor ba pitip ya ka west kasil si hagapor baladep kisat nyogin barabor nomor ngaset kon hasunda jong di politik si ngamte ba ngawan politik stang ha arja kapra beri ngasat kersan ye ki emlek baper tang na kadaw bangal na angnut baga konstitusi jungi lane ki ka west kasil jungi kanyuki kum kiwe ki dong kitan namar ngasat len samaan ki jaka konstitusi jung kiwe kinang yo development miang ne kabanang jitemele nang sadin ci sadin tinga kumu kun jong kane ka dong matay hakate ka arjat kapra ngan persan tinggal persan bandaga bor kabarit kat kabadon kapuit kabor ngal persan dari ngamla ban penhun ye iwe pewe lese kadai tang kata ka jingduna dari nakaleng jonga iya kaba yade ban development ngal persan ni bantur kat bangadon kapuit kabor dari wala katal ngimdai ban singoker Bangal asyarem menta kemud ngamnum dia teri langsung. Kata kurung ke babakla. Nomor ngamdei bam ngaperkatang namta arjar ketra batha arjar pulai. Dre ngaperkat nadu bangadang he nangsan apo salang bisa perkat bakuno ngin develop kagan ka dong athan. Bak mentar lese nakaleng jempi pitaraiba nga batu parit niam usun. Nakaleng junga munjudon kum kita. Bentar dia kendu ni sekeren sapang kajinge jong kadong atan kata ngaplay api nomor beli habangi sarem ni depan accept ya kajing sarem nak kata yu ni hapuan ya kajing bakla tela dodol kajing bakla ngila pan ya pendai